यसो गर्नु भरे अगरबत्ती सरकार घुमौँ ल पहिला पूजा गरेर बालेन सर हाम्रो मन्त्रीको गुरु गुरु मजाले विधिसँग पूजा गरिदिनु सरलाई त्यसपछि पूजा गरेर चाहिँ आनन्द लिउँ अरू त्यस्तै हो कि हरि ओम ओम गणापति नमस्कार शुभ बिहानी आज 2022 साल माघ महिनाको 9 गते शुक्रबार प्रसिद्ध पाखीवरा मन्दिरमा छु हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान महानगर प्रमुख आदरणीय बालेन साजु पाखीवरा देवी दर्शनमा आउनुभएको छ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ म यहाँलाई आजको दर्शन पूजा गर्दै गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई बिस्तारै यहाँ दर्शन गराउँदै पाखीवरा देवीको दर्शन गराउँछु भामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः अघोरेभ्य थघोरेभ्य अस्तुरेभ्य तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् साम्ब रत्नै कल्पितमासं जलेस्थानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं रमोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्रयुतं पुष्पं धूपं सदा दीपं देवदयानि देवपशुपतेरिकल्पितं ह्रियतां सवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रेयुतं वयसं रक्षं पञ्चपीयुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयितं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्जलं ताम्बूलं मनसामया वृक्षं भक्त्या प्रभु स्वीकरो ताम्बस्तस्य देवताभ्यो नमः हरि ओम काल भैरवाय नमः रुद्र भैरवाय नमः चंद्र भैरवाय नमः अष्ट भैरवाय नमः सकल भैरव देवता नमो नमः हरि ओम सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जात वै नमः भवे भवे नाति भवे भामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः अघोरेभ्य थघोरेभ्य अस्तुरुद्रेभ्य तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् साम्ब सरस्वतीभ्यो नमो नमः हरि ओम यहाँ सबै त्यो खाली गराइदिनु त्यो भित्र बसेर सर्पेभ्यो नमो नमः नमो नमः नमः कमलनामाय नमस्ते नमस्ते वासनात् वासुदेवस्य वासिका मनत्रं सर्वभूतं याति वासुदेव नमस्ते
रौद्राय नमः नित्याय गौरी दात्रे नमो नमः दुच्छान्ति रूपाय सुखाय सुखकर्मणा कल्याणे प्रमदां विद्ये सिद्धे गुरुवे नमो नमः मेरे ताम रश्मि सावरणे गुरु तपाईकोबाट गुरु गुरु अलिकति साइडबाट गर्दिनु न अलिकति गरे हरे ओम खड्गम चक्रकटेतु चापरिगं शूलं शून्यं सुरं शंखं संवदिं करेष्टिनं सर्वाङ्गभूषामृतां नीलास पञ्चतिमासपातसकां शिवे महाकालिकां यामस्को सपिति हरौ कमलजुहन्तं मधुं कैटभम् अस्त्रक्ष परसंगते सुकुलितं वद्यं दण्डं शक्तिमसिं कर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं काशसुकर समितवदिं हस्ते प्रसन्नानां शिवे शैलभमर्दिनीं लक्ष्मीं सरोजस्थितां प्रथमं शैलपुत्री चतुर्थ्यं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टे चतुष्काण्डे दकं पंचमं विश्वनाथे षष्ठं कात्यायनी सप्तमं कालरात्रि महागौरीष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता शक्ति स्वरूपिणी भगवती नमः भगवती महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती शक्ति स्वरूपिणी भगवती नमः काठीबरा पञ्चकन्या कालिका भगवती नमः गुरु अफिसियल फोटो यार तपाईले नसुने अलिकति पछाडी सर्दिनु भनेको तपाईँ जहिले पनि सुन्नु न यहाँ सबै क्लियर गराउँछ एकछिन पछाडि आउनु